Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Mina ngizocela laphana ukuthi uma ngabe usamoshela ikhasi cindezela ibhathini elibomvu laphana-ke subscribe akubizi imali, kumahhala nje, wakhipha ngisho nesenti elimnyama leli. Udaba engilethele lona-ke namhlanje ukuthi sekuvele-ke insizwa laphana, insizwa yayibhukana noKhuzani Kabi ngonyaka odlule. Le nsizwa-ke ingumlandeli omkhulu kaMthandeni-ke. Le nsizwa igcina ibonene-ke noMthandeni laphana kumcimbi we-EFF. Le nsizwa-ke iyabonakala-ke kwividiyo ijabule, yeneme phela, ibona iqhawe layo, yajabula yaze yakhala-ke. Mina-ke ngikudlalela-ke ividiyo lana-ke uyibonele wena. Ngizosekucela-ke laphana ukuthi ungene ema-comment section-ke ufike ubhale ukuthi ucabangani ngalo lolu daba-ke. Ungakhohlwa ucindezela ibhasi elibomvu laphana, subscribe akubizi imali, kumahhala nje, yakho nesenti elimnyama leli-ke. Nayi-ke le clip-ke awuyithokozele.